St. Anthony's Higher Secondary School chuan kum sang ni somni paruka atanga sang ni somni pasari academic session atan class 9 atanga class 12 arts admission kan hong le ta e zirlai mai ba ka pathian thule nung changmoi discipline tra zirtirna hunani a kan zirlaite talent phau chuanan co-curricular activities hrang school sport inter-school tournament field trip picnic excursion career guidance teachers day ro pui taka man pui thinan ni zirtirtu thale experience nei tha tak tak hnuaia enkawl ani a hostel nuam le changtlung taka omboke sang ni sompako a school din ani atangin lit chungin HSSLC exam a top 10 alang zirlai pali le subject to par pathum kan nei to a heng zirlai ti thra te hilom puina thil pek thinan ni a top 10 alang te hi chengmoi khat le citation class 10 students te tan free mathematics division pek thin ania experienced teacher ten pathian thu ne na no pangan zirtirna skula hian admission ron ti vero le